Petroleum Dealer Association of Meghalaya ni kesengi lapan bena baka association ka kersan ya kejingkanra bat kem ki pulit gejela ya ki kato kani ki batu umpnyang hashtag lenti jong surak ba kejela abakran cikalat patai kebor presiden ka association uba Kennedy Kriem ulai tu ba kani kejingatu umpnyang bat kejinga kle hashtag lenti kalayat mentala bun snem bat kani kelawan rai kejingdu nang kebajur ya ki petrol pump bat kejing maru ya ki pajba ki bapunan kam ya ke umpnyang uba Kennedy ulai tu ba kejela kam don petroleum the diesel nala bat kadon kam ban kit na sabar kejela hanrai bun ki petrol pump Meghalaya ki syak haki trok ki bawan ra umpnyang na sabar jela ulai tu ru ba ki kali ke bakit ki petrol bat ki diesel man penpoi sa Meghalaya kidai ki jingim jeng ki petrol pump ki ba penpoi umpnyang sya ki pajba ka jela Shushu ba Kennedy ulong ru ba ka association ka kersan ya ke sorkar bat ya ki pulit ka jela ki bala tray system ban pendu jat ya kum kini ki jing le tu ya ka umpnyang kali bat penrem jur lada don kano ki jing le don bor da ki pulit kumbala keno da ka seng North East Petroleum Masjur Union ba Kennedy ulong ru ba ki pajba ka jela kim dai ban kuslai namar ka jela ka don ka umpnyang ban penbit penbiang ya ka jing don kam ki pajba Dealers Association. Kaya ka mengiba ang charge sa pagpapag yung ba kanika press conference. PE akin isi, ang tingin isi. Kalamigo na ikot kubor, kasi ba pa rin. Ba kandong ka-strike, balakot man tulong, nagaway ka Masjur Union, junkie driver, oil tanker, Jakarta East. Pada hari ini kita kita tahu siapa minister in charge, jangka civil supplies, jangka state itu. Pada dua syarat kandung kastra. Pada kaya ini kita tahu kaya dalam bah, kita no bah kecilnya dan bor, jangki pulut, agak bor bagi kendang, ya kita ya tu umumnya kibadon yang National Highway 6 kita lebor kita torsho ya kita driver hakaba kali kaseng jadi driver kita melapor dan kita pergi call ya strike nanti masyarakat ni nak kalian Dealers Association ni kau akan percaya sekipai bah juga setiap kumni kasih mikirnya jadi kamdon umumnya petrol diesel kerosene kamdon nang dina jalan aja. Baru ni wanra nang puasa. But the loading point, na kamu likely ki major oil company, Indian Oil, but ka Hindustan Petroleum kadai nang po petkuchi. Lokra. But na kamu ka Bharat Petroleum kadai nang po numarikan. Technically, bunsin kambon kidai ki truck jong ki try petrol. Henry don ki petrol pump ki bom don ki kali na jong ni ship why da ki jong ki transporter technically kamun se ya na po surat jaraba na po rak murai ki badi Malaysia juai kalau Silchar Tripura ya nanti what ki buat sini ya sini kaya ni masusi kalau ba sita nanti kidon ki location di Jakarta hagabaya ini ki kali ya ko umpinan kepada nak kali lampu no kita nanti namong borok ki driver rekap tu kini ki driver jom ki ki tanker ki ba import ni ki tu begitu ki badon ya ki Jakarta ki location ke bakidon ke sikir ki rong ki tanker support nanta don ki ya tu kawai tanker ke ba aku KL aku hajar itu hadu aspa tamru kadang jauh punya katengker ke ba khara hajar itu nerpo nyopo posispa kau punya kadang jauh kene ke great loss itu do crowd yang ni kita petrol but kalau kamu susu kalau ba hadini kita kan kadang lu kecil ya clear yang kini kau punya
Tema kalian juga police department, jangka sarkar Meghalaya, hak aku sautrik, kila kendang yang kini kita itu punya. Pada statement bagi kila, ke presiden bagi kila yo akan red handed, kakto kan nemut kibaron keti yang ini kecil itu punya. Kila sisru yang di drum, dan ini container, haki balabu yang kini punya diesel petrol pakai syarat. Nanti kila yo orang kita kislah, bat kila sisru kakto kan ini teli ke oil tanker, kibaron keti yang ini. Tekoi na kalian sungi, kebangi khotnya di press conference. Kalau kung ki dealers jangka state Meghalaya sungi, kebangi khot ka Petroleum Dealers Association, ni ke jenis law ketilang, ya ke sarkar Meghalaya, ya ke police department jangka state sungi Meghalaya, kibala kendang ya kene ke jenis to, ke jenis hiya, hasitan leti, nak ini hikari. Petroleum products, kadang kawa hasil called highly flammable and explosive products. Kaptung kaan, banbu ini itu melak banbu pathar kat sebelah sebesar. Kelak banjir, kejengun sah, hakun bunuh kupor rak kemdi. Tigitu kita kibalik ya kini kelak dari lupa illegal, nak kalian cokaan. Baksa kejeng itu, ke company habaki I contract. Nak kepada bangkit ya ke umpnya. Kita ada don lupa ke agreement. Bak itu transporter, lain ke dealer, lain ke driver ni kemuni orang. Hakaba kani umpnya kan mi na TOP, na loading point, jom ke company, bat kanlah segitu ki petrol pump kiba kini benda, cik dibol ni kiba kini benda. Hari hasil tiga tahun kecil satu. Teman-teman bibit ya ketua ke press ya ketua ke jungkok ke bagi komplain. Baka don kecil, hendai haba kum kata kam don, kaya kebangi layu i kelombe, bagi polis kilap, kisem, bagi kilap don ru ki video clip, dan ki video ke bagi ring, ya kaya bagi polis ring. Ti kaya kecil tip kebangi layu, nak kalian ke sorka, balasah kesini kan don ke meeting hari boy, kalian lupa kelak kan nombor, hapen ke police department. Ke supply department jaga sarkar Meghalaya, ke district administration nombor, rengkap berkali ke masjur union, banyak keren halal kali kamat. Ni klaim kena yano yano, ni klaim kena putih yano yano, tangwar ni kerja, bak keti jom kaan, kan kena, bahkan pensiun ya kita kibalong illegally involved. Hakanika rackets, kecil itu, kecil tiap, hak bedi berkim petroleum products. Di Nagaland Association, ngidon terkata kono, pasti kebeni as kipat. Nah ini kipat ba, cumi kita lumar jumut. Kita sih ikut kubur, sosial media, kila lumar jumut. Bayo punya so, boro yami benlek sikit pom penter. Tinggi ay kalau set kipat ba. Baka sarkar ro ka ada permit ya kubur hilang ni. Bangi don stock na ka benda ka jingbek jumbiang jom kipai ba. Mangilu apa ngitip dia kini ngilak benda. Ngilak benda hapo ki petrol pump ni. Waki kaliru idon di bakim yang show ki underground tank ngilak kenian ro ki kaliru pom. Kenang baki ba kinam sofa, kenang baka sarkar ka dong sofa. Hak bedi bat komponian bat kali kawan. Tiada kali ke sarkar lu langsung dia, bah komponian kan poin. Bat menyan start, nak kalian jom ke oil company, ke officer bahaya ke oil company, kalau iklan lagi, bangin pun poin komponian. By any means komponian kan poin. Lalu kamu buat ke police escort tu, nado loading point, kan poin siapa terpom. Tempat bah suruhan, naik pilih, naik rumah cuma. Kaya ke bagi penyo, nama apa? Petrol, diesel, dan kerosene, kedai ke essential commodities. Harga bagi surga, kasih kia berpolisi kipai ba. Tenai yang kikus lain. Jasa sisi, nak labon sedang kelayan, mentak labon ha. Nyotli ki jaga yang tu ithir, ki polis ki lare,
buat kila kem hakatuk sia sotring. Dan kalian jangka Petroleum Dealers Association jangka begini, kini dari ke message ke bagi ai, sudah kuat bah jangka state kecuali. Kastok, kawai ke petrol pump, kita stok minimum 20 kita. Kibahe kita duduk silap, bat silap tau. Dekat jembon jangka petrol pump ni, kene, nganong kan dosi kan dobna, kene, lai sosi kan dane. Dan mereka sorkar Meghalaya kan nom showtime. Nilai itu ya Minister juga Civil Supply, ya Home Minister mana, mana kalian joki kin shipkia ini, baka supply nak kepada state kejungi kan itu. But maki kinang ko kilapit ko nomor coordinate baka sorkar na Assam ni baki oil companies bako yang kan point sa state kejungi. Kadang kita sisa habadon kejungi itu itu ya tu komartu pak saya kan deh. Dia kalian ke association nak kalian joni, kat haduk mentang ngintip, shano lakit batumno lo bendon kami ya kali, nak kalian joni ngintip. Dan mereka nak ki polis ada pakai lakam ya kita lihat lagi, kita sedar ya betul tak. Mana ada berdiri polis yang itu bisa kalau orang ini, sesuatu joni, kilap ya kerja kebakle, kerja kurusin ni kerja oil, kibah hantu. Nah tu kadang ketuk ketangkar pakai fushimi, apa begini dia kisah top peba, buat pengiru ngintip kuno, kira. Pi, dia keturu polis usapuru, mana balai hangno lalai, disalam pe. Mentang inur pun diutar, dia nungin kedua, kah hanya sa syai tamak.